Mai ka na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel big tun rei night lao mai thun riu dare asai August tari rut na khat kum singnai na chui na pungu the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper King in Sam the call New Delhi August tari group Union Ministry of Development of Northeastern Region rei Manipur government kau Kuki CSO nun rei demand suba mai ching district nun alam mai chang hai tan khang nu lau khang sa kan the donor ministry rei Manipur government khau ti gwang kan mai che khautai policy priority khani state government khang ka ge nai me thelai na chang hai tan khang sa kani Kuki inpi Manipur rei president Drupadi Murmu khau okesiri khan nung memorandum dikan me khautai Manipur tongching area khau development ka ge nai me jang rei chang hai ta lau khang sang hoi kan twange KIM re Manipur khau lat lupat kan metang economic blockades khani tat kalu mai ta thing mai high reaching area khau humanitarian crisis ariuna bami tuna chang ta lau khang appeal sukani memorandum ta dauna donors joint director Pausian Mung Tumlut re Manipur chief secretary khang August tarik churuk nung che hiti kan mekhau state government re mitong proposal hai zawgut lau khang sakane Churachandpur lekang pukpi lam mai chang tan khang suba mai ji hai naga twang CSO azu rei nu ni mak mai indau ba mai lung khau KIM re memorandum tai president khang ti kan twangi German or Tiger Road hai Kuki mai CSO nun rei kanyu twang sendui phungpat na tan khang suba mai ji hai naga mai CSO nun rei nu ni mak mai indau na bam twangi kalam thu mi twang chang hai naga mi twang ram azu khau alam na kasiap ni mai jang ri mi twang chang ti hai nu ni mak mai indau na foothill naga coordination committee ri naga mai riluk mai Ching phai ram goi khau indefinite ban ni tat kai lau kan chongi indefinite ban khau tai Kuki mai nun tat kalu mai ta thing kan chongi tiki mi tai state government officials le nu na mai guang kan mai tang Friday August tarik ta chat nung tai re ban tai la lo dat kan chongi naga mai CSO nun le tok tat kai kan mai tang state government re Sabam mai chang hai approve hamit hai sanction sulau kan mai chong ma gi tuna sa inthan padat kan chongi state government le naga CSO nun re agreement nai kan mai khau tai nu lau mai tuang mak na chang tan mai khani chang zan thua lau mai nun ru khau legal action lap ni tuna nuna lau kan chonge social media platform azu khau circulate sukan my statement khau working committee Kuki CSO nun rei humanitarian principle khang ka khan kai launa intau patba mai issue ti hai zawsin lau kan mai khang ta thun ku mai indau kane Infal August tarik ru Manipur Pollution Control Board khani Manipur Police tong joint team re Saturday nungtai lotwan na plastic disposal glass ka siamba mai manufacturing factory ta Infal West District harinim kanthi illegal factory Haurang Saval Infal West District khau joint team re nim kan metai single use plastic ban sulau mai bang khau nai mai plastic items kai si nim ka sau kane Manipur re ban sulau mai single use plastic star ran na thing metang hai April tarik ru na pungu kum singnai na chui na pungu khau tai rui ka hau kan chongi kum na ben sumai khau tai plastic mansai ding khau mai intai meru khau dang ka ching chui na pung ni fine suba me authorities reben sula mai plastic items in sumai ta phuna nimba me kum na ben sula mai plastic sin mai khani zuat mai nun ru khau fine sup ni e plastic ban suba mai high plastic resu info mai rau kai khang khani environmental impact di rau kai khang tan sin thau bam chongi Saturday nong re tat kai mi khau tai ban plastic item ta thing mai drive duan suna assistant environmental engineer Bangajit MPCB re zaina tat kai kan twange Tamenglong August tarik ru Ziliang Rongmei Lu Swan mai hi mai music composer khani recording artist kazan tat mai Ringkhwalung John Pa mai kating kum riktai August tarik ru Sunday Lauchwan Guwahati Assam Dong Hospital akhat khori ma kan the kamai August tarik ta chat nung tai stroke suna Guwahati khawra zau bam chongi John Pa mai tai City Hospital Khanapara Guwahati Assam khawra zau bam mi khori ma kan chongi kamai Verla Public School Doha Qatar khaw music oza suna bam chongi kumna July bu khotai ri ka kai Tamenglong khaw vacation gong bam kanak launa Qatar handat khang tat bam mai changkam khaw BP stroke sukan chongi John Pa mai tai Ziliang Rong naga community khaw music khaw ka zantat mai puwi kamai official music videos pangu inbu national khani international TV channels VH1 MTV 9XO khani bai mai channel azu khaw release sulau tang kan chongi kamai kanau khani kana alu kanai galau duwi John Pa mai remark kan me khaw phuam khani charai azu condolence message di wongai kani mi pang khaw tai Verla Public School Doha tong management staff khani students nun Ziliang Rong Students Union Delhi, Rongmei Naga Students Organization Guwahati, Rongmei Pom Guwahati, Karup Karian Inzian Lung Su Mai Azu.
Condolence message tai ti wangai kane ring khwa lung John pa mai remark kan me khau Tamenglong ACMLA sanghem long pan mai khani nungba ACMLA tinggang long gang mai Hill Area Committee ton Chairman Suba mai kanai rini Zilengrong Community khori music talent nai mai ma kan me khau lung hap me tai indau kane kan di panti loi sai kan sini ka tuang tan kai mita mai gwai ring tau na bam puni tuna HAC Chairman Condolence message ko tai hilaw kane Senapati August Tarigru, United Naga Council Re Government of India Khao Sangchui Ultimatum Tina Free Movement Regime Lagan Kan Mai, Kaluai na laudat kang Khani Naga Mai Ramlung Khao Border Fencing Hai, Tatkai Intha Kang Demand Sukan Mai Deadline Tai. Asai August Tarigru na Khat Khao Tang Ni Mai Khao Emergency Presidential Council Meeting, UNC Recao na Senapati Khao Tatkai Panithe, UNC Recao Mai Meeting Khao Tai Manipur Khao Nai Mai Naga Tribe Ho Host, Goitong President Re Kazao Pani Kum na Meeting Khao Tai FMR Intha Kan Mai Khani Naga Ancestral Homeland Khao Border Fencing Tatkai Ba Mai Tanu Ni Makmai Agitation to Buitia Khao Tatkai That Council to Mai Lam Khao Kapien Panithe Mida Khao UNC Leader Nun Re Indefinite Economic Blockade Hai National Highway Kanai Khao Tatkai Nu Mai Latbam Ti Thai Kan Twangi Tiki Emergency Presidential Council Meeting Khao Re Inthan Thiek Thiek Mai Lading Hai Labam Nu The Zang Chui Twang Ultimatum Da UNC Naga Women Union All Naga Students Association Manipur Khani Naga People's Movement for Human Rights South Re July 3 na kanai khota Central Government khang tikan chonge UNC tongcham thilai na asaingan melung khau government re ultimatum tilau kan melat bam khau lat daw kwang me chongma ge tuna sakane Infal August Tarigru num mai phom kanai National Socialist Council of Nagaland Government of the People's Republic of Nagaland NSCN GPRN Yung Ong Faction kan United Liberation Front of Assam Independent Rui Joint Statement ipat kan me khau India's Independence Day 15 August Hai Northeast State nun khao boycott sukang ti thai kan thi mitwang nu mai phom kanai re Northeast region Assam Arunachal Pradesh Manipur kan Nagaland ti hai WESE tunani thai na ba me Saturday nung tipat kan mai statement khautai India's Independence Day ti hai celebration of freedom tuna saba mi hai wisya khau lungba mai guai khau thu ka ba mak mai latbam de tuna sa kani kaniu tong kandi khau nimbin na aman makna Lungbam Santu Ningtha Sumai Tuna Sakang Magi Tuna Sakane Statement Kota Indian Security Forces Ready Lungmai Nunru Kau Rikai na Bame Kumna Kanyu Tuang Kandita Nga Kang Athong Bamai Nunta Indian State Re Terrorism Kang Chaklaw Bame Tuna Sakane Kumna Numai Puam Kanai Teri Independence Kang Kanyu Inthak Mangnatan Subam Puni De Tuna Sakane Assam Arunachal Pradesh Manipur Kan Nagaland Kau Lungbam Megwai Re August Tarigru na pungti hai protest sumai suna kapaang pat magna kanyu kai lung khau na bamlaw pu tuna sangwai kane India re colonial flag zai thau ba mai gan khau India re anyu tong region khau si mai tan ba mai tai lian pat kho tuna NSCNYA khani ULFA 1 jong statement khau tai hi kane Tamenglong ting nai luan pok phabu Tarigru na khat kum singnai ni chi na pungu lau chuan ting rai na ye kalan ting sin muak na ye singbang ting rai na ye Pok Pabu Tarigru na kanai kum singnai na chui na pungu. Lau chuan ting rai na ye, kalan muak na ye, ting sin singba ang ting rai na ye. Mai kagway na king insui na king lau mikhanta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tan rei kangan mak nga thuan kuwi. Asai khang tu cham hai khau ringan lau thi. In thuan lau thuan kwang ru makhai kay mekan rui, king in sam da lau kho thuan ku thay.